Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jinya sengken thei jong ka balang Presbyterian nong tung pastorin hapo ka jinya lamu temen basan di saukme ubadeu executive secretary mentaka sengi ka arpusau tri ka jeleu arjara arpusau kalala ban penlong ye ka program ajing penchai patba lani ka awareness program haka ktin nongwei halor ka jing sneu ka bashir khai jong drok mat ka jing pang nyang kulia lani HIV AIDS. Yakni ke program ajing pensyai patba kepala penlong mentaka sengi hamadan yelek ka jong kesnong maulas nai lawan banyak dan rengkat do MLA katanya ba Charles Marngar ubalalong ru kum kongsan katba yaka jing keren pensyai patba lani resource person lawan ban ai do Reverend Bidon Box Im Uba Charles Marngar ba ajing keren ke sengi kum kongsan ula ai ke jing yaro yaka jing seng kentai jong ke balang Presbyterian nongtung pastorate halor ke jing i jingai jong ka ban penlong yakum ke jat program ka ban ai jing tip ba jing pensyai sheki patba halor ke jing sneu jong udrok ubala sedang ban jelei amshu tang haki jakasor Henry wat sheki tain nong kendong ru Uneu nong mi khamat jong ka mahati ule athoru ba ki babon ngut ki samla jong ka ribhoi ki langop ha udrok am tang haki jaka jong ki tain surok ba Henry wat sheki shnong ki balong kendong ka bala pensmo khia shikat dei e u kumunong mi khamat jong ka tain Hagri ka juk ka skila penlong ru ka ketem ajing sumar a lani ka free medical camp haran kat ka jing trailang bat ka office jong district medical and health officer ribhoi district lembaru MLA ka thain uba Charles Marngar kapala ajing bentoy bat ajing yarap shikat dei e ki pat ba nong song snong jong ka thain Imla khamda pau ya ka jing small ngo bat ai ku dei pang ya ka jing sengen thei jong ka nong tung pastorate Nampak tagaway ke komiti jongki ka maki ongka hospital committee aga jingi trelang batu executive secretary dengan pesan di Saukmi dekat bagi nongkit kam kinong tray jong kamalang hakaba mataga sengi kita yuk ban pelong ya kenika awareness program persya ya drugs but kawai pada kebaidai but awareness program nanta ke HIV AIDS. But hakajuk uski mentak uski hadian kini ki atli ki awareness program ilayo aruban pelong nya ka medical camp ni. Ila kaliang kejonga ngapun pau kecing songo bat kecing I play nomor pa. Kini kinong yalam idon kecing ijra. Apa ongkom ta ting teng pun gir komperkan kabalang kita kan cukup balang dai nga supmen bani iba kane ka jingi second day jong kanong tu pastor kidon ka jingi ijangai hakaba kiyo i bakal ade ka po bagi haban perlong ye kini kijak tinteng ha ka jinglong briu jong i idon ka jing sko ban kren sepang ka HIV AIDS maringi haban batay ya ka long breu man breu ya ka song kha song man ban pun ni ke bangi hapan matai hingga ke dalam snow teng bangi dai kinong yalam ka balang bat ba ikum ikun hun balang kinang don ka jing snow bakam mlong bat keren palang ndrei na sukemen ba kat banang mi kisngi iba kimi kinong yalam kiba yo ijngai iba perkhat ya kalawai jong ki kun samla kalawai ka pateng ka manwan jong ki emlang ka salang ka jong Tek penikong yang sudah man ai ke buram nak mengajoki bekilewi ijangai. Oh, imla banlen siapa? I kejing nang jelai kejong, kejing nang pur step, kejing kerni ke kamdi drops, kejing ek hai drops. Kebalan lagi sengi i kejing yokem, kejing syakem, kebasal hai. Namla banlen ru nong yalam district, karibu hai district, way de kinong nikmat. Hapo karibu hai district jong, babon ba kisamla kilangop. Ane kira long addicted laga day hakini ki area ki surok ba bat ke basusi kolong ba ki don ki benta ki basa kapso sa ki snong ki banong kendong ki jong iru ki bana don ki kun samla ki basa penjat how new drugs dinamar kata ngaso ba kum nong mi kmat ngade ban ye kersan lem ya kini ke benta om tang bangin kren ha assembly om tang bangan kren ha ai ban iru dagi kam ban mi shumana ban pergi seperti
hikai ban ai ki honest program dah ke bangi kat ki expert man ngam deu expert ban yarap dah ke bangi onra de ki expert bagian ai ki jing hikai ban pensung thu ki kon samla ki nong song snong hakene ke dong ke than ke jongi bat ha ke jelahi barok ko ya ke elong ke basuk tana la do ta tam ta si apa ngi layo ya ke honest program sepang drop sung by store bat ngi layo sepang ke HIV AIDS na iba jam sepang ibalawan na ke megalaya AIDS control society ha ke bangi layo ke jing mentoy ke kram ban ngek bagi pai ba nong song snong hakene ke dong ke than ke jongi ilayo sibun ki jing ku dang ba jong ne ke singi bat hakene ke medical camp mentaru ngek ba kalong ke jing ku ya ki nong song snong jongi hagaba kilayo free ki dawai ki shen ki tas kat ki ba kila ban le hakni ke singi ko mata hang ne po besno malos na jinduk aga jingkerdo kum galong kami ukon ulanga ha une drops balapoy hadu upot pa une ukna udi ka bag juga kami udi ki slipper juga kami udi ki janjun kami tang namar banyo drops Syai kalawai bejongi. Hila ban bu gajing kali balai ban pelong ya kini program hamalos nai. Haba shani ki empat dadang ki kena badi drugs. Hila ban ong mutan mereka. Kadai ka awareness bangin pikir lupa bangin light ya kini. Pi ngadang mana yang keren putih surang dongpa. Lada pi pabek i kali sedin pi ong one. Pi nong sange entah latungku entah ada aksiden mentoy isu. Pensangnya hakapor bompat tuku. Hakapor bagi ilang kasalang isama kimpangan. Kenang bangin lah. Jadi halor kini kenong bagi pelong iya kini program. Ngakot aware ipi nama kata kita ay jingika ipi nangne bat mapi ki perlok samla baro. Haba village ki snong. Village ki balang ki jampi. Snow bahang keren ya ke ega pilsayo. Jing kai nangne sha ki non snong wat tengkai haka jing haki jing sen ni jong pi ki sai pi ki jong pi akano kono ke kenhon ke bapi dan keren kisayo ke jing kai bude HIV AIDS nakalian ibaca keren ya kanero ni tengkan ni dan palak kedu jing snow badong ba ni ni keren ni ki kon ni keren ni ki perlok sama sepang HIV sepang AIDS sepang udrop no Inteng wat dia sok hai sok mandro lada dangrit ngimdal ban kran yong no ya kala dei kopor ngai kun ibadang karwi sinem bahe ibaret menta idang don kendai sinem bro kala keren lupa iwat dia sok hai sok nomor larang ngim sedang akopor kebabian ndal kala poe kopor kabala juat nginom la sok kendai di rumah kata ngasuk ke ben hadu kata-kata nganom keren sibun kemolong ipi ngaitan kawai kalau pak kecil kerpat kalian tuh kan kalau day kepor ini ikut sama bangin ni syakmat bantuai ha muslim kispalut ikna ki balalong addicted hanong po kispalut ikna ki balalong addicted imat kalau day kepor ro di pastor Bidon box im lalong teng mission director jongka mission urban mission jongka sinat deslo itip ado kano iya sepolo iya seplis beja iya siudu itip iu kecing isu kai kawla pala ngado batin teng ong ki kun mata kun da pimi surok wat mi klamdan ki bahe wajah jangan pi nama kini kena di drop. Dah kami yuk kisah yang skor kita skor. Aduh kata. Kalau syirkai aduh kata ke imam salah. Hanong stone itu ipi. Kecing syirkai. Hasor silong naik kan. Kenuksa gobhatam ngakwa pan ipi. Orang bakslong belaklat no jonggo put muri iba Sylvester Purba. The way that you factor makan tahu drugs. But hang teh hadu mentah hati kesenong put muri mulai. Hang tu office nong jongki ki pendi dawai, ikini kena
kibla kerni rekam di drugs